Aduh, kan ngambil guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai woi, ini lagi ngemil buah. Teman-teman, hari ini Latte lagi kepengen banget makan. Pengen makan pecak jengkol, ikan asin, sedep tuh woi. Sedep, sedep pokoknya mah etanya. Ya udahlah, ilah mau langsung masak aja yuk. Ilah mau langsung masak ya sekarang ya. Bismillah. Bilang gak ada jeruk lemon, jadi pakai jeruk nipis aja woi. Biar ada asam-asamnya. Mantap.
jengkol ala Ila udah jadi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Neng Ila. Neng Ila mau masang daun caunya dulu. Nah ini mah guys, langsung mamajah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi sacentong, 2 centong, gampang nambah ya nih. Edel ya pecak jengkol sudah kabita kayak udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lokasi loy tah mantap. Hayang seta ini rada tah aku udah pakai jeroan pecak jengkol del. Bismillahirrahmanirrahim. Doang siung cabai doang ini cabai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Dihabak woy. Bismillah.
Hmm. Pedah. Pamali. Hah? Aduh, durasi. Lada guys. Mau lanjut makan. Durasi kelamaan guys, supaya nggak bayi namanya. Nikmat pisan, alhamdulillah ya Allah, rezeki dari Allah. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.